Najbolji čajevi za smirenje, 5 biljaka koje liječe stres i nervozu. U narodu su od davnina prepoznate biljke koje pomažu u slučajevima duševne napetosti, strahova i nervoze, poput valerijane, lavande, gloga. Kada nas savlada umor, nesanica, stres i nervoza, tražimo olakšanje i pomoć. Većina nas se makar jednom u životu suočila sa ovim problemima, a prvo što nam padne na pamet jeste čaj ili neki drugi napitak koji će nas opustiti. U narodu su od davnina prepoznate biljke koje pomažu u ovim slučajevima. Tablete ili čaj. Vrijeme nevjerovatnog ubrzanja u kojem živimo iz korijena mijenja našu svakodnevnicu. Sve veći broj onih koji žele da su odmorni, a u stvari su uzrujani i nervozni ili imaju problem sa spavanjem, odnosno nesanicom i konstantnim umorom. Psihomatske bolesti, organski poremećaj nastali na nervnoj bazi sve su češće. Psorijaza, osipi, čir na želucu, povišen krvni pritisak, dijabetes, anoreksija ili gojaznost samo su neke od bolesti koje se povezuju sa stresom i konstantnom nervozom. Prva na listi je valerijana. Valerijana je dobro poznata kao biljka koja pomaže pri opuštanju, otklanja nesanice, stres i strah, te se vjekovima koristi u terapeutske svrhe. Drugi na listi je matičnjak. Pored valerijane, matičnjak je drugi po značaju kada su u pitanju liječenje nervoze prirodnim putem. Treća je lavanda. Lavanda može liječiti napetost, nesanicu, nervozu, grčeve u mišićima, crijevima i želucu. Bosiljak je također izuzetan saveznik u borbi protiv nesanice i nervoze, a služi kao prirodni antidepresiv. Nana, jagorčevina, nana, zova, žalfija, anis, kantarion samo su još neke biljke koje možete koristiti kod istih simptoma za liječenje stresa i nervoze prirodnim putem. Hvala na pažnji, lajkujte ovaj video i pretplatite se na kanal.